Allah subhanahu wa ta'ala ada bu nang dalam Al-Quran. Dabun Gusti Allah ya Al-Quran, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Orang laki, orang bini coba dabun Rasulullah sebun Gusti Allah, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Orang bini saya coba dabun Gusti Allah ariyah kangkui orang laki saya coba. Orang laki saya coba kangkui orang bini saya coba. Sabalika dabuna Gusti Allah, wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Orang bini sebagus dabuna Gusti Allah ariyah kangkui orang laki sebagus. Sabalika sakaento juga orang bini orang laki sebagus kento kangkui orang bini sebagus. Ketika adinto ampun beda tak karena saja teretan mun orang laki saya coba kangkui orang bini saya coba, mun orang bini saya bagus kangkui orang laki saya bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat kadinto teretan ayat segi buruh saya maus dan gulagi buruh kadinto toron sebab aki asbabun nuzul kadinto toron i waktona Siti Aisyah radhiyallahu anha ifitna sareng orang munafik. Ifitna apa Siti Aisyah kento teritan Siti Aisyah kento ifitna sareng orang munafik bahwa Siti Aisyah kento selingkuh sareng sahabat asmana Sofwan bin Mu'attal. Wah bahaya kento teritan kento bahaya na fitnah mak makan jabu kesambu abdina ben ajunan mun beda orang bagus zaman samangken ifitna coba tak usah bu kesambu teritan tak usah kesambu mun beda kiai orang bagus orang alim ifitna ngelakoni kelakuan coba beni cuma samangken si fitnah ketika itu. Bahkan Siti Aisyah rajina Rasulullah gitu, rajina Rasulullah fitnah ben orang munafik cerita. Katibana apa ceritana Siti Aisyah gitu sepah fitnah ketika itu Rasulullah gitu cerita menebi miusah perjalanan miusah perang miusah dek perjalanan rajina se sanga gitu raji se sanga atau raji si 12 gitu cerita ikocok ian apa nyam iundi pasera se ngireng se keluar undian gitu. Dadi yundi dimin sabak asmana ilem butol ja saking ngaring Madura. Sabak ilem butol yundi asmana. Pasera se keluar asma gitu maka raji kan se bakal ngireng dek perjalanan. Bakal ngireng ka peperangan, ngireng dek perjalanan Rasulullah, bakal nyaring ya Rasulullah. Lah nang situng peperangan yundi ternyata tepak ka bagina Siti Aisyah se keluar. Akhirnya Siti Aisyah senyarengi Rasulullah waktu kadinto nang peperangan gitu teritan Siti Aisyah waktu itu ki ngude ki kana umur belasan maba gitu karena Siti Aisyah saya keraji Rasulullah umur 9 tahun jadi umur belasan maba Siti Aisyah waktu kadinto berangkat ke sareng Rasulullah. Akhirnya teritan kuberah dari peperangan Siti Aisyah itu waktu na pasukan perapaan ambu parapan istirahat Siti Aisyah kento intar nekani hajat intar ka jeding jasange semangken intar nekani hajat. Ternyata tinggal kuper tinggal micil Siti Aisyah dari tempat kento ampun berangkatah pasukan kento ampun berangkatah baru sadar Siti Aisyah cek kalong se oleh nginjem kateretan kalong saya stani Siti Aisyah se oleh nginjem dek sedulur Siti Aisyah kento cecer keker nang ijemben kento teritan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keker nang ijemben. Akhirnya karena kalong kento keker burung Siti Aisyah se katandu. Dimin rajin Rasulullah kento rajin Rasulullah kento tak numpak unta bunten atau tak numpak jaran bunten teritan. Dadi sabek nang ilem tandu, sabek nang ilem panapa nyaman cek saya nggak bedetan du saya songkui ben orang kan saya sebeneng kadis kangkui khusus kangkui rajin Rasulullah ampun depak ketandu Siti Aisyah karena sadar cek kalung hilang akhir toron boleh Siti Aisyah toron abeli boleh ke jemben abeli boleh ke jeding sahabat semikol dek ka panapa nyaman ketandu itu sahabat semikol ketandu tak aromasa cek Siti Aisyah sobung ilem tandu karena waktu kali itu Siti Aisyah ki songsor ki koros ki taibul jadi sobung bedeben sobung Siti Aisyah ilem tandu itu tak kerasa berangkat pasukan nyangka bahwa Siti Aisyah ampun masuk ke ilem tandu pasukan ampun berangkat Siti Aisyah ki posang nyari kalong si geger nang ijemben gitu. Akhirnya tinggal ibang ki kalong pasukan ampun jauh
adiga lagi Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah bi andretan itinaki sarang parabak sarang pasukan. Karena tak sadar je Siti Aisyah sabuneng tandu. Akhirnya karena pasukan ampun jauh Siti Aisyah ampun karena bi akhirnya kalau bisa mular Siti Aisyah. Mular tambu sekali alongku Siti Aisyah kento neng pengkiri jalan Siti Aisyah alongku neng pengkiri jalan sambil mular akhirnya karena payah tasarin Siti Aisyah tasarin waktu kadin tu Siti Aisyah pas akhirnya diribudi teretan neng pasukan kento beda situng pasukan saya lakar khusus neng bun budi ketibi takok apa takok beda pasukan musuh saya nabeng dari budi jadi beda penjaga dari budi. Lah Sofwan bin Mu'attal kan itu termasuk si Tugasaki kangkui aja ga pasukan dari budi. Rabu Sofwan Mu'attal ke tempat beristirahat nah pasukan ceki buru. Akhirnya pas tapangki sareng Siti Aisyah tak kerjat Sofwan bin Mu'attal istirja ka Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dabuna Sofwan bin Mu'attal. Abungu Siti Aisyah karena mirang dabuna Sofwan bin Mu'attal ki buru. Siti Aisyah cerita demi Allah dabuna Siti Aisyah demi Allah Sofwan bin Mu'attal tak abu boleh samarena maus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai debak ke pasukan ceyade dabuna Siti Aisyah akhirnya maus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sofwan bin Mu'attal iparinduh ontana ternyata ipaongke Siti Aisyah gitu deka ontah pas itonton sarang Sofwan bin Mu'attal sampai debak ke pasukan ceyade celing ben orang munafik tinggal dapat Siti Aisyah bin Sofwan bin Mu'attal ke pasukan seperaman istirahat iada ketela ben orang munafik lebih ketela ben katuana orang munafik ketela ben kepalana orang munafik nyamana Abdullah bin Ubay bin Salul ngocak Abdullah bin Ubay bin Salul area kesempatan dia bila boleh si fitnah rajin Rasulullah bin setia akhirnya fitnah teritan Siti Aisyah itu fitnah aslingku sareng Sofwan bin Mu'attal padahal Siti Aisyah kan rajin Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad rajin Rasulullah bayang aki saus tau sa kaman kaliman saus ken akal saus abdina ben ajunan tak mungkin je rajin Rasulullah orang bagus karena Rasulullah orang bagus pasti senyaring ya Rasulullah orang bagus mangkana itolak sarang Gusti Allah tentang sarang Gusti Allah fitnah ka dinto kala bentoron ayat at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat mun orang bini bagus kangkui orang laki bagus sebaliknya orang laki bagus kangkui orang bini bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pun tut pelajaran dari ayat kadinto abdina ben ajunan dabuna ulama kangkui ngaule orang bini bagus orang laki si ulia pasangan orang bini bagus sebaliknya orang bini seteruan dia laki bagus kento si paling patut kalakoh sareng abdina ben ajunan abe tibi bagus kada karena mun aba tibi ento ampun bagus maka secara otomatis sareng Gusti Allah bakal paringi pasangan si bagus amin Allahumma amin iya yang juraki sareng Gusti Allah nyari mun kapolana yang juraki pokok nyari orang bini si bagus akhlak ka nyari orang bini si bagus agama na ketoronan sae didikan sae kento si yang juraki sareng Rasulullah keng si paling yang juraki sareng Rasulullah da abdina ben ajunan bagus aba tibi timin bagus abad tibi maka secara otomatis serang Gusti Allah abdina ben ajunan bekal paringi pasangan si bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beni pas nyari pasangan sejak sampurnan ternyata sambil cilingaki abad tibi ka dinto artinya kelas sambil ulati abdina ben ajunan semak katiban apa abdina ben ajunan dekat Gusti Allah mi pas nyari orang bini sesolihah luar biasa makanya beda cerita orang luar kota gitu datang ke Damaskus ke Syria intar ke salah satu ulama mator ke ulama gitu kiai mator abdina kiai napa keperluan sambian abdina mator keajunan semakin abdina terus nyari orang bini jauh abdina dari luar kota ada keadinto aja habis keajunan kayak nyari orang bini abdina gitu ampun andi bini setong semakin abdina abini ya boleh nyari orang bini kayak beda syarat tak kiai beda syarat kenapa syarat tah kento syarat tah paham keluar buku ternyata syarat tapi nih kalau setong dua paham keluar buku kento syarat tah itu tinggal tengok ben kiai nah syarat taro telo mak syarat orang bini telo
reng bini ratin, reng bini solehah, reng bini keturunan Rasulullah, keturunan alil bait, orang bini salah ratin paski pote, paski apa mana tak pate lempo, pas orang bini sedidik na bagus, pokon telo dan kula tak apal telo syarat gitu dari benyan telo akhirnya baca ben kiai nah mak ceritanya man syarat telo ada bu kiai ternyata ada bu kiai kenapa sih ada bu kiai ini kan orang bini sesare sambian nih kan cek melarat tage mak curak melaratan ben sapi nabi Israel corane kan melarat sapi Bani Israel itu ceritanya cerita aki sedang Gusti Allah ya Al-Quran Bani Israel bukan nyambeli sapi ki sebereng ceritanya aki sapi agak apa sih sambeli ya ada bu Gusti Allah sapi na se apa nyaman ya tak cek ngudana tak cek tuana kati apa sapi na bernana sofro faqiul launuha sapi na bernana koning da bunu Gusti Allah koning salah koning lebur mun icilingaki tinggal jelas lagi kan toki motor boleh lagi Bani Israel koning ngak ketika adin toh cuma sifat jelas lagi ke abdina tak jelas pakun sampai gitu aja kati apa akhirnya apa berdak sedang Gusti Allah Bani Israel gitu dah bunyi kiai ya makin nyari orang bini mumpah nyari orang bini gini kemana curang melaratan ben sampai Bani Israel sambian nyari orang bini tiap orang bini itu beni pada ben jajan seike baining pajida antretan sebung pajidaan namun orang bini ke adin toh artinya abdi ben ajunan muntara oleh orang bini solehah aba kain toh peteti orang sesoleh peteti orang sesemak ka Gusti Allah sehingga abdi ben ajunan paringi pasangan paringi keluarga sesolehah amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad karena ketika adin to teritan ya mana bibah nyari orang bini sejak sampurna no sobung aib sekali ke memang kita tani swarga gulaku mun swarga bidadari sobung aib sekali teritan mun kini ngetunya mun pada banusana sobung orang bini sejak sampurna nama pakun beda aib pakun beda celana teritan orang laki sobung sesampurna 100% sobung aib sama sekali orang bini saya tunjukkan sobung 100% sobung aib sama sekali bahkan rajin Rasulullah rajin nabi para rasul sobung 100% sampurna teritan panjenengan maleoning rajinah Nabi Nuh alaihi salam rajinah Nabi Lut alaihi salam kadito kafir teritan kafir mak rajin Nabi Nuh rajin Nabi Lut cuma kadito kangkui mana penyaman kangkui ujian kangkui cobaan dek Nabi Nuh sareng Nabi Lut sebiasa kok idana mun orang laki bagus kangkui orang bini bagus mun orang laki coba kangkui orang bini coba ya pasaper teritan mun koro andi bini ceremini sekoni pasaper teritan pasaper kencer neraja gak dinto apa bolan celakar ceremi itu orang bini palepeen buddha benu sarang Gusti Allah karena tugas orang bini tak pahad ben tugas orang laki teritan andi tugas tibi sebeg kenapa tugas orang bini itu tugas orang bini makanya palepeen buddha benu sarang Gusti Allah karena orang bini kadin toh mulai anak ki kana ki kini mulai anak ki baji kento orang bini sing ngapolong sing ngajari abenta sing ngajari mana penyaman sing ngajari ngice sing ngajari abenta kento orang bini makanya palepek buddha benu sarang Gusti Allah abumun pa orang bini pada benung orang laki buddha buna buwi anan treta buwi apa bolan nyereng laki kan tak betul benta namun tak perlu tak benta mun tak nyaki ben sebini tak benta makanya bede parlo sejak tin ben ajunan kadinto makanya ada buna Gusti Allah fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira terkadang abdi ben ajunan tak lebur kasalah situ akhlak ka orang bini tapi akhlak selain kento ke leburi sareng abdi ben ajunan beda akhlak si tak lebur dari orang bini olati akhlak si lebur terdetak ceremi mun kapolana keng alatin kasih laki pela kasih laki mun beda tamu ya laki nah elatini ben sebini tapi abah kento ridho neremah kering paparing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad karena abdi ben ajunan pada sebungnya sampurna deretan ngereng coba semakin apa mana jujur ngereng dan gula tanya ke panjenengan semakin panjenengan sebagai orang laki pernah nyasa kalam bina sebini toh
tak pernah kan panjenengan sebagai orang laki andi tugasnya sa kelambina se laki kelambina abak tibi ben kelambina se bini tak toman nyesa anu se laki se bini tak toman nyesaan di se bini tak toman nyesaan kelambina se bini tak toman nyesaan kota nga se bini pernah nyesa kota nga bini tak toman munisena kello mana kello Allahumma sholli ala Muhammad lah kadintop jen ben ajunan kar tugas tak ilaksanaki berarti pada tak sampurna kau lebih ajunan gitu saya laki tak sampurna saya bini pada tak sampurna kayak mun orang bini tadi tanpa kita tanya akhirnya ke orang bini berapa kali nyasa seleber saya laki tak aning bitong tadi tak aning bitong kadang ya Allah dari bau seleber saya laki kalah teng ben saya bini lo ngoro telah kerso tadi apa bolan saya telah 2 hari 3 hari tak sesat lemang kana karena abdi ben ajunan gak dinto pada tak sampurna pada saling rida pada batang rida male oleh ridaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ngereng usaha abdi ben ajunan kanghui oleh pasangan si bagus kanghui oleh keluarga si bagus ngereng abek tibe ento usaha apa bagus ka Gusti Allah pasaye ka Gusti Allah sehingga abdi ben ajunan paringi pasangan si saya juga amin Allahumma amin sakento pamator kurang lebih nyuun pangapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.